I want you to turn your Bibles to Joshua chapter 3. Ang kun nga, hana kun nga mapan ka dito, lesson tayo kakabsat. Ikang kailang itisang kabasit nga kaslang challenge. Now, you know, when Pastor June was starting here with few young people, awan kakastoy kakabsat nga sirmata kan makitkita idi nga kasla ar-arapaap nga para iti trabaho iti apo. Because they in their context, they had limited resources and puro young people halos digiti members. So they were just contented to have a house of worship nga digiti gagangay nga sizes ti kapkapilyan. Daytoy anat size na ito yung engineer? Daytoy kapilya ita? 8 by, deti aging ganad na ba? 8 by 16. So, deti existing tayo idi. No? Deti, una nga kapilya tayo, 8 meters by 16. Deti stage idi kat ko eh. Deti ti stage at the baptistry. Ditat ayan ti baptistry idi. Deto. Dita ak nga na bautisaran. I was 9 years old when I was baptized. So, dito, umunag deta idi kakabsat. Ket, during that time, gaputa, siyempre, DJ ministry, kas jay ti context na, kung da Pastor John ide, awan, uray pa siguro 50 years hantay mapuno deto, yung kunada. That was in 1985. But, awan pa isang apulong at taon ti aglabas, 1992-1993, idi mayrugrugin iti mission diti Pasukin, and members from Pasukin started to come over here to attend the worship service, awanan kakabsat ag-overflow. Agtugaw pa yung titao titinga, may kan pa yung titugaw titao i-decide. But not until about 8 or 7 years later, back in 2000, nga kuna ni Pastor June, no, 2001 or 2002, nagaputay sa States, di ba? Nagapukam di Amerika, ket napatakder dito yung building ti likod. Dito iti balay mi idi. Dito yung likod. Labig kakabsat ti atap na deta. Oo. Kat permi amom, da kayo nga napadasan na iti nagkaroon ti balay nga labig ti atop na kakabsat. Ti struggle mo di tagat number 1 tapok. Number 2 agbuttaw. Iso nga iti rabi kakabsat. Ti timsong mi nga kakabsat. Twinkle, twinkle, little star. Basta agtudo, amin nga digiti kaserola kada lata, maitaya amin. And we stayed there for, as far as I can remember, siguro 10 years nanipod na yan nakak, 1995. Day tita Daisy, nakita yung pelang DJ tita, yan napadasan nyo. Basar kakabsat ti ko ha. Pag ginawan, dalikan ti paglutuan. O, di ba? Ganon yun eh. Open deti idi. Awan deta idi, awan alad nadta kakabsat. Open deta. Nagmula ni Pastor John, digiti alokbati nga pakalatkat na dita. Nga permi ingat pink kakabsat ti kulay, digiti bukol na. Tapos deta sango idi kakabsat. Eray kang kay ti picture at no makita yun deti progression nga ro ti ministry tayo. Deta sango idi kakabsat ket deta pathway deta makita yung puro santan amin deta nakarusrusbok kasi ni Pastor John nalamihi istiima nang ako nada. Amoy di jay. Amin nga imula na agbiag. Amen. Di kita dadumagat uri kasanong pinasimulan no itukit na kabsat malaylay. Napudot ti ima na. So, santan, tapos ditasang o dadakil nga cypress, dua, agsumbangir. Tapos grass. So, detat umay sibsibugan ni Tito Loni ti malam ide, agbasbasa kay high school, uno college yung atay dito. College, minalam nga umay nasibugan deta. So, that was the setting of our church building before. Okay? Siyempre, awan, hangkopin na ibaga DJ Mission House. Now, fast forward, here comes year 2000. Parking area deta idihan, parking area. After nga mapatakder dito yung building, kakabsat, so siyempre, eksakto mo't nga nagatang dito yung property dito'y nga pagbalayanan da Pastor John. Iso nga napatakderan ti balay dita ide, awang poste na dito nga balay. For your information, dito balay da Pastor John, dito lat balay nga awang poste na kakabsat. Ngam ti hollow blocks na, anat kakaban, puro 5 hollow blocks na. Can you imagine that? By the grace of God, manong aging ginadimot na ano kakabsat. Ngam hang ko i-recommend nga agpabalay kayo nga hangke agposposte. Kasi no, aging ganad,
Awang tingamin reason nakakabsat, awang budget, kurang ti budget. Kat siyempre ti ministry pela idi, limited, as in nga limited ti resources. Malagip ko nga rod, idi nga, agkaroon ni Pastor John iti dream nga, kung nagat kanayo mo lang nga kastitilugan tayo, second hand, nagka-repair di. Gumatang tayo mo ti kotse. At the 20,000 na idi, po, kabsat, nagadunga kotse tumay day, pakpakita dito idi. Kakabsat, ngam talagang kursonada ng awang kwarta. Kasta kakabsat ti ministry. So mapag-compare yung ita, kasla permi nga agay ayos. Kada kami ngay una nga nakakita ti ministry mo, overwhelm kam ti mapaspasamak ita. Kasi DJ naggapuan nga kasasad ti ministry tayo, nakarigriga ta pataudan ta 1 million kakabsat. Uray pa ita 100,000. Da kayo ngay una nga members dito, ininang nubling, nakarigriga ta pataudan dita 100,000 idi. Tatakakabsat, deta 1 million by the grace of God kat ne. Baka may isa lang taot mang sponsor pa di kakabsat. You know? So, okay, napatakder di balay ijay. And then, naaramid deti building, idi malpasan, malpas mo ten. So, we move to that house. Nag-move kam dito house. Napatakder dito yung kakabsat, ay na-demolish deti side nga walls na. And then, that was year 2001, iso deto yan, makita yung itatanga existing nga sanctuary tayo. Okay? So, tilang traces nga nabatid to yan kakabsat from the original sanctuary, deto nga wall. Original deta. Kandi gito yung poste. Sa deta wall tasango. Everything has been totally changed. Na-extend na ipalawa. Okay? And by the grace of God, 2001, today is 2021. Exactly after 20 years, 2 decades. Ngam gaputa nakapimpintas nga ron, ti pa nagpapaaramid ni Pastor John, nukit kitam deti kat uray 30 years pa'y kuma. No need kuma pelang. If you look at it, nakapimpintas pelang. At dalang di pa nakamentenar ng mayat kuma pelang. Nakasaysayang nga ron. But the Lord wants us to build a bigger one. So the lesson here is, if we are willing to follow God, we must be willing to make the necessary adjustments. Kastamot dito ita, no imumove na kay tiyapong ag-commit para iti project kakabsat. Therefore, you have to make adjustments. In fact, adada kakabsat nga nang ibaga kanya kunana, Pastor, ano dede kunanan, hang kami nga agpapaala ka dito December, total hantay mat agkwati Christmas. Kan uray to pa dito New Year, itid mila nga para itiyapon. That is an adjustment to make. So, deti church tayo has always been in transition. So, ang transition tayo ita, we will have to give up this place in order to accommodate DJ kayat iti apo kada tayo. Amen? So, kasta iti ababang pakasarita na that including lawag, awampay iti pasukin, awampay iti klaberya, kan Hawaii. We are just talking about this area right here. Iso nga deti pa nag-erase tayo nga adati ag-commit kasto. Pero may agsangsangit ni Pastor John kakabsat. Hanga deti agsangsangit gaputa malidayan nga di lang makumpleton. Hanga di jay kukuan na jay kakabsat nga he is overwhelmed. I am personally overwhelmed. No intayo sublianan kakabsat. Of course, memories di jay nga just to praise God for. So much to thank Him for. Before and today. Kakabsat, naka-amazing iti pa nagtrabaho iti apo. Kat kanyak ita kat kasla panangkitak ti bagay kat nagubing pelang di panunot ko nakagangganos pela di panunot ko nga makaimatang ka di gito nga paspasamak iti trabaho iti apo diti kapilya tayo. Diti church tayo, especially diti main sanctuary. So ngarud ita kakabsat, the Lord is pushing us to rise up and build. And I would like to challenge you with Joshua chapter number 3. And one more verse and then I am done. Joshua chapter 3. Kunana dito verse number 5. And Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. This year the Lord has been doing wonders. But next year is another great wonder. Dede kunana te estudyante, fabulous kunana. Amazing. Wonder. Kati kunan ni Joshua, kadeti Israelites,
before they were going to enter the promised land, full of giants, but a land of abundance, kuna ni Joshua kadakwada, sanctify, agdalos kayo. Because tomorrow the Lord will do wonders among you. You know what the Lord is saying here? If we are going to be used by God, and God will do great things, iti biyag tayo, iti ministry tayo, it requires, nga da tayo kakabsat, isagana tayo, iti biyag tayo. Sinuman nga tao anak ti Apo, nga ipaayan na iti blessing, nga haan nga nakasagana, hantong agbalin nga blessing ken kuana dayjay. Anything in life, you enter into a marriage unprepared, it will be a difficult situation. You go to college unprepared, sumrek ka iti trabaho, nga hangkapay lutong-luto kuna tayo, unprepared. Narigat kakabsat. So, how shall I say this? Di kito'y napasamak itang atawan, one way or the other, inusar iti Apo, nga panangi prepare kada tayo. That's the word sanctify, set apart. Prepare yourselves. Because tomorrow, God will do wonders. Personally, nagadot inaramid ti Apo kanyak itang atawan. Nga no i-compare ko di life ko when the year started and today, kas lang deti ti tawon nga may isa nga kaadwan iti nagdevelopag spiritually, nagdevelopag iti panunot, iti puso, and even sa leadership na rin. Dakkilaban ang kakabsat, deto'y panagungar ti salon at ni Pastor June. Because he has personally mentored me. Ket duray no daddo makakabsat, kas kalamarunaw ti panagungot na. To be honest. Kada kayo nga nakadkadwa amoyo, kas kalamarunaw di panagungot ni Pastor June. Ngem I take it positively. Kasi di heart na ti makita kakabsat. Di panagungot na, he does not mean to hurt or to harm me. He only wants to help me. And he only wants everything should be done right, orderly, decently, and properly because it's for the Lord. Iso nga, tinaadal ko, kuna nanukwan, no para iti Apo, it should be orderly, it should be right, it should be decent, and if you don't want to adjust, get out of the way. Ibig sabihin, talaga nga sumurot ka kakabsat, kadayjay nalintig nga panakaidalan. So nga, the challenge to us, members of the HBBC, kan kada kayo amin nagbuybuya, let's prepare ourselves. Kitkitaan tayo dito nga prospect, it's a great, overwhelming blessing from the Lord. But what overwhelms me even more is the responsibility that goes with it. In fact, in my little faith, kung nakinipapa, no iti budget nga iti Apo nga para iti building project, I would suggest hanting nga i-consume amin. Mangilasin tayo iti sang kabasit nga buffer, nga mang-augment, because after the building is finished, I don't know if the tithes and offerings will go up or will go straight. But definitely, the maintenance will go high. Kasi, no kas pagarigan, makita tayo ito nabaramot gayam, dito yung nagti sanctuary tayo. Kapilitan, nagpa-aircon tayo mo't lang, so agnayon tayo. We are going to have a bigger maintenance. So I told him, sabi ko, mangisave tayo ti sang kabasit, nga umanay nga pang 2 years, nga pang augment, ti monthly nga nag-increasean iti maintenance. Ngamsa kumutla ko na, God's thought is higher than my thoughts. Mabaling nga DJ lang ti panunot ko, kasi naintawan nga wisdom nga panangisagana just in case. Ngem, how about it? No niya po Diyos kat kuna anak ko, appresyarat deta panangikalikagom mo, ngam napimpintas iti plano. Eget, mamin ano lang kiniapo Diyos kakabsat, inikkan na tayo ti building nga kasi kadakkel maintenance, di nantukit di i-provide nga road mo't kakabsat. Amoyo ti may isang part de ti message nga i-share ko kumaita, ngam in walin ko to yan is, God's providence. Moyo, ipakita kada kay, kasi kung natayo kat pastor, we are going to sacrifice. Amok nga hanyo pampanunutan kakabsat, nga sukatan ti Apo, di kita nga itid tayo. Amok nga han nga isut up afteran tayo, nga sukatan.
Kita nyo, Gina, pasamak iti Sunday. Milagro kakabsat. Di pinag-testimonyo ni Jeric. Bigla nga, damay sa kakabsat ko na Brother Martinez, uraynak nga agawid, I will buy you a new motorcycle. So that is God's providence, kakabsat. Let me define what is providence. Providential. Can you find AV? Uray, dito ilangan ng timay sa nga maibatik kada kayo, tapno encouragement, kakabsat. May encourage ti pamadi tayo. What is the meaning of God's providential care? Kasi kung natayo kat, anyan to nga rotikanan mi. Anyan to inuman mi. Pangalamin to't pagananay mi. Anyan to't agpaay ka, digiti basic needs mi. One of our biggest problems is anxiety and worry. And because of this fear, isut mangigawid kada tayo. Iso iti manglimitar kada tayo. Ngagtulnog ket mga ramid, DJ kayat ti Apo nga aramidin tayo. Ngam amuit ko na ni Apo Jesus, consider the lilies of the field. How they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all of his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothed, kinawusan na, the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Apay kadanag yu kakabsat, iti agkumit nga para ti Apo. Kadanag mo nga i-invest deta nga para iti ministry. Remember God's providential care. Deti ti definition ti providential. Ti providential is divine foresight and intervention. Nakitan ti Apo, napanunot nan, naplano nan, kenalpas nan nga intuding, no kasanuna, hanlaeng nga sukatan, ng bendisyonan na ka, gapo iti panangted mo. That is why we don't worry about the provision, no kasano nga sukatan ti Apo. Tilang worry, di puso tayo kat, di panangted tayo, di pa nag-obey tayo keng kuana. Care, what is care? Care means provision, the provision of what is necessary for the health. Mukha do kada kayo tatagparparikot iti health. Welfare, maintenance, okay, and protection of someone or something. Amin di kita kakabsat na panunutan ti Apo. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So instead of fear, kunana dete devotion iti bigat, overcome your fear. These are giants, but overcome your fear and have faith in God. Consider God's providential care. Ambok Apo nga sana ka mga baybayan. Sikat ti makaammo kada kami. Kat hangko ba panunot no kasanuntut panang sukat mo, panang provide mo Apo dagiti future. Ngem na panunot mo. Providential. God's foresight. Nakita nan. Naplano nan. Napanunot nan. Kat na ituding nan, iti panang sabot na, dagiti kasapsapulan tayo. So, isagana tayong oras kakabsat, dagiti bagbagi tayo, dagiti pamilya tayo, dagiti anak tayo, dakila proyekto deto. Let's prepare ourselves. Let us learn to be selfless. Teko na ako kakabsat, kung na ni Pastor John, one time lang dagiti nga project. We can always make sacrifices for ourselves, for our families, for our relatives, for our friends, and for everyone. Ngam dayti kakabsat trabaho iti Apo. Kathaan tayo nga sayangan, dayti pa nagsakripisyo tayo. After all, the Lord has been good, and after all, we consider God's providential care. And all of God's people say, Amen. Let us ask our beloved Patriarch to pray for us. Dear Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for the challenge. It is enough to challenge us to see your goodness and the perspective of our building, the sanctuary that will be used, Lord, to glorify and worship you. Yes, Lord. Help us to continue to pray for your providence Yes, Lord. as you continue to speak to your people, that they could make a worthy sacrifice so that this building will be finished. Lord, in the days to come, just help us to look upon you and depend Bueno. upon you.
Continue to provide and meet our needs. Continue to bless these plans. Bless our senior pastor that you are using to lead us and the HBBC ministry all over the world. Thank you for the little things that we could contribute to glorify you and magnify your name. Thank you, Lord, for the response of the comfort room at the Memorial Park. Amen. Continue to meet the need. If there are still people that you are touching, Lord, just help them communicate so that immediately, perhaps tomorrow, we are now beginning, Lord, to build that very important facility, not only for the Memorial Park, but it is because it is a fellowship center that would be used. Thank you, Lord. We give you all the honor and the glory. Bless everyone in a very special way. And continue to bless our life as we are very thankful to many things that you have done. Keep us safe in the hollow of your hand, and we look forward for your greater blessings. In Jesus' name, amen.